Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki patba nong shnong jong kathan Jorbil Killing Haribhai District. Mendagasngi kilami patba bandaj ai inject ikikso bat kimyau. Kum shibenta banyada nakajingpang rabies. Kini kajing ai inject ikikso bat kimyau kabala pendong dekat veterinary jong kabernihat hapo kati shnong. Kadai hadian bakaladon kawe kalong kumi kabala duno yang nakajing im nakajingpang rabies. Hakini ki khandiat sngi baladap. U Dr. Ivan Phankon badi kmi yakatanat veterinary bernihat habakran shikala pathai khabor hagan gasngi ulapan pau ke jing snokmen banya i ke jingwan jogi patba bana inject yalaki kso kimyau ki jongki banlait na ke jingpang rabies u Dr. Phankon ule thoru bakumalong benta kani ke jingpang ke bashir khai ke baki breu ki la banyo da ke jing shadat ya ki kso bat kimyau kade ke bashir khai hadu kata-kata bat pentip ru bawai langat bat kidap kishin jong ke jingpang kala pau omdan dawai setia ban penjam ule thoru bakumba kalong mentahi ladadon ki basyadat ya ki kso ni kimyau kadon tangkalat jingada dak bai inject kebelatip kum kata ke post exposure prophylaxis hashwa baki dak kishin jong ke jingpang kan pa Halo. Benar. Ni gede na po ka Bernihat Veterinary Dispensary. Tien mentakas ni nakaliang juni na po katanat jong ka veterinary department. Ti nilayawan kanika shnong Jorbil bat ka Killing. Ti nilayawan mentakas ni ban ai kanika mass anti-rabies vaccination hakanika shnong Jorbil bat ka Killing. Ti lasay ni penlong sa hapo op Jorbil bat ka bara Killing. Ti kumamanin nilaya keren niladan ka awareness program menin hang ni hapo shnong. Ti ringkat bat ka jingya trailang bat kini ki rang basnong ki headman jong ki snong tin le pen bag ma ban bu kanika mass vaccination camp ban ai kanika anti rabies vaccination ya ki kso ba ikimiao hakin ki snong ti nilayo ka good response ti breu ki le abon bayawan ru nilayo ban ai na do menen ni lesdang ti ni iba kanika jingpang menta ka rabies kalong kamtam hakin ki por menta mo bonsin ki breu nimda kam kit kya ti kani ka jingpang kalong ka bama bah do kata kadan ka kalong ka jingpang ka ba hindi ban kinsting namar ba sin ba kini ki sin ba syong ukso bapang uladai ya ukso ti walan ai vaccine ru hindi ban ai yang kata ka post exposure injection ma namar ba bring hindi ban kinsting namar sin bangi la develop ki symptoms kamdan kanika jingpen kia na ka treatment na menta kanika jingpang ma namal kata daw ni depende hakanika prevention ban ai bekitika banyada na kanika jingpang ma tila da syadat ru ngidan kaman ai kanika post exposure prophylaxis ka banyu angka PEP ma ti kataru ngimdi ban atang shidos ni ai bon dos ma kita ti dadan ka schedule kan kini ai ti nang tapan menta kasni nil ai ka vaccination nil ai awareness bangin ang ba yakikso nilaban ai ya kanika anti rabies vaccination pre-bite mang yung ban prevent nadu kiba lai banai shaneng nila ban ai kikso ti ka first dose yung ai minta kasni ti hadin si banai min ai ka booster dose ti hadin katupat min ai shisnam mut ka animal dose manus nam ni ban ai ma ti kajing tepat ka jonga kalong ba habani ri kikso kimyang ni dibendang kata kajing clear balai namar ba krem ka jikit namar habang ngiri ki kso kimyaw ngiri ningkong ngiri ban pechwa la kalong ni am mangin kso kimyaw ka jaka jungi ki bangsa kalong ni am ma tengteng ngimdan ka fencing ngimdan ka proper boundary ma tengteng kini ki kso ki let shabar ki kilalong stray dogs na kilalong ki kso surok ma di nang ta ki kso surok hamtam kini ki jaka shini ki shnong shini ki ba don kini ki kila ban ki mersiang ke ma
Di kini ki mersiang ki dan tau ki di ki reservoir mat usong tau khnyang kim yo pang tam ki song tau khnyang jok ta rabies. Ki lada kini ki mersiang ki dat di kini ki ksau dia kini ki ksau ki sha infect kan. Dia di kini ki stray dogs ki dat pat ini ki domestic dogs mo ki pet dogs katakan ka spread kataka jingpang rabies ma. Dia nama kataka daw ngidi bendong ngidi bendan kataka jingkit kli ma ki brio ki bari ki ksau bang ngidi ban aitika ngim di ban kelat mo ban aitika ngidi ban ai ban nado lai banai shaneng ngila laban stang lai banai shaneng nang tangin ai ka booster dose hadin shibnai hadian ketua shisen shisnam ma. Jadi kacing ayam injection juga kutang tas. Kini ki mass vaccination ni ju penong barabor di hakani ka snong jorbel bat killing ka di kasin maningkong ini di lasai ngindang penong biang sa stage po bara killing bat ka opo jorbel ngindang penong lasai. Hadin kini bakil ada. Di Menghap ayam injection. Hoi. Mentang ngidap ai ka first dose menta kasni di hadin shibanai ngindap ai ka booster dose tinggi kerpat iki brio kumbangila batha mene baki day ban wan ban aya kata ka booster dose kim day ban kensting ya kata tinggal ada ai ki card ya ki kena bakin la ban follow up ya kata ma.